Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm going to an update about Boti Majuli. Of course, na ku endzela Benny on the president. And then from there, the tlhelo na Nsati wa Murhanga phanda. Yeah, so mga mahleketa previously I endle video, of course, like I kombisa ku Boti Majuli kha yi kombela ku ya ka Benny on president va hlangana le ndlwini le. If vita mi nga se yi vona ni ta vekela link ka top comment. However, se na update hi ku Boti Majuli yi fikile le ndlu ya Murhanga phanda le, so hi le clip ya yo. Dr. Majuli na pastor lava nga la. Leswi la ku byela swona sweswi le ka Benny Mayengani sweswi. Le ka upstate ya Benny Mayengani. A hi n'wi lerisini ku tata se sweswi i le joni ku na swin'wana a swi dyondzaka se i tlhela a hi hlamusela ku hi vuya rini hina hi twa ka ni nga bota ka video ku hi vuya rini leswi ni tsakini hi ku why mga boss mi chava yi ma papa va hi sivela la mapatini ka ya va Benny Mayengani ku va Benny Mayengani i nawu hi n'wi vhakachela nqambi leyi na hina hi nga tinqambi na vo va nga nqambi leyikulu ende va nga president doctor ayeka president Dr. ayeka president. So as you've heard, unfortunately, avayi kumanga Murhanga phanda. So Benny president obviously ilo UG ku hlayiweni nkarhi wa xikambelo sweswi. So he's busy there. Yi busy na honors, yi kota ku graduate nakambe, of course. So Boti Majuli obviously ta tlhela kambe loko Murhanga phanda yi vuya, hi kona ku nga ta tlhela ku tekiwa yin'wana video. Ku tsakela ka yona ku ta va se ku humelerile. Yeah, and then from there ta khe hinda ya ka Nsati wa Murhanga phanda. So yi va release a video, as you can see there kwalano va tsakini swinene, ku ri ku mood leriweni kwalano. She's been hearing very njhani va nga tsaki, so swi kahle hi pfa hi va acknowledge because hi vo n'winyi wa muti. Hina hi nga hi khe hi teketa ti-video na ti-picture lana na hi yindlu mara she's the owner le, hi yena n'winyi wa muti le. You get it. So swi kahle swinene loko hi khe hi va vona va kha va tsakini. She's beautiful na hinkwenu ha swi vona sweswo a hi xihundla. Nsati wa Murhanga phanda na yena i boheka va a kha a pandza. Hinkwavo va pandza and stuff like that. So ni ku tlhela congratulations also on her side. Hikuva very a support ku Benny president like emotionally and stuff like that. Yeah, and then of course video ya hela hi ta hetelela hi video ya Boti Majuli loko va ri karhi va huma a yindlwini leya Murhanga phanda. se bara verse sa huma laka timovha ti yima kona la henhla se tlhela ndzhaku a hi se huma straight nda ku byela se ku huma xitani le handla vona muti wa yena na kwe mfambi xitani la ta wa ku vona musesesi hi ku huma wa ku vona la ka wena a ri kona huma a garage ya wena sesi a bara verse a bara verse humini la na pasta na doctor se a jika se a famba wa vo ta ona